taji ujar si Muhammad menyambut doi binatang kira kena diriwang tanya mandum bauranya tak Islam. Lu haji puluh ni bataran le Yahudi laju jiwa laka izin ubah Nabi lu api jiwangan ia mata serta ilai teroba anak menajikan tak dengar le wahai anak tangke hati dua sekarang tak mudah laju jamam susuri jangan rijam lima kadang jadah mati bauronya makmu janji dengan Nabi sideh bunuh. Balon jadalam hutun mitara segi hanalun ngiang taran jituna le Yahudi lahna Nabi no tanggung lona ba Yahudi dahan sikin ni bataku laju jisi bukan sayang bungong mancang mirah-mirah lon ngiang gataan dua cusi lebah menyodroh rimu dalam hudun sopu siblah lon ka mati uranya kenda Allah. Sobi makanan jampang gadahai dengan gerah lu haji mariat ngan ia mata tak bohbah seun anak kama dua bek magunda rana menjanji dengan Nabi nejak peglah haji dengan menan nariat bama badan jawab anak sare jikin di mukalah harum lilahana memamhai mabadan menyogoh lamngan Muhammad perjanjian. Kemakanan bek mak gundah kamu lam gle iya calapan merumpok kamu jeble iya lam kubang hai mak badannya pihase kamu dua Tuhan pelarasi nolam gle Tuhan kaya kuasa tan Rabbul Jali dumna rahman kuasa zallaut ngan gle nubudah laju hai ma badan pergi sayang lebah ngan Rasulullah ubah janji. Oh di dengar munan anu ji mekalam mau syusyu cum anu dua sekarang oh lu izin ubah anu di jari jang mata uli keci surut-surut anu ji pandang lu hapi di pung laju rijang bah Muhammad roh bataran ni bataku laju peguman lu hapi imongan ia mata serta ile ubah Nabi ji mengadu laju sare. Ya Habibi ya Maulana ya jangan jongan janji ulun dengan kata ubah syaitan sabda Nabi ba Yahudi mekalah
nyom ubat tarat di badui mandum sareji mupakat nyosi benar le mukjizat Pak Muhammad. Dum Yahudi mandum sareji mengucap binasi benar kata Rasul hai Muhammad. Kama mandum bauranya Islam menana badui mandum sareji mekalam lu haji pula lajuri jangan le Yahudi laka izin ubah Rasul Muhammad Nabi lu mengucap kalimah syahadat puja Rabbi di benar Nabi Muhammad Rasul ilahi. Mekalam wahai pemapakan rijang nawa kena dengan Nabi nama janjikan selesa seet pemabak masanya laju baga hana janji dengan Nabi karena Allah. Sudah yang terkisah serta